politika završila se ovako, sa savezom sa Slobodanom Miloševićem, i kad je doktor Nedeljković, narodni poslanik iz Novog Sada, predložio u Skupštini da se zavede vjeronauka u školama, onda je 34 poslanika Šešeljeva i svi poslanici Slobodana Miloševića glasali su protiv toga i bacili u koš taj predlog. Dakle, da jedan četnički vojvoda sa grobarom Srpska napravi zajedničku vladu i glasa protiv zavođenja vjeronauke. To je katastrofa, to je dovoljno da mu se skine vojvodski čin. Ali ima i drugo. Komunisti su protiv monarhije, razumiješ? Protiv dinastije Karađorđevića, pogotovo zato što je ona slavna i narodna dinastija. Komunisti, niko nikada nije tako prljave riječi i tako gadno se bacao blatom na dinastiju Karađorđevića i na predstavnika Aleksandra kao Šešelj. A bacanje blata na dinastiju Karađorđevića znači bacanje blata u obrat cijelom srpskom narodu. Mi smo kraljevski narod, mi nismo republika. Vladika Nikola je rekao, i to je ostalo, bez Boga ni preko praga. Bez kralja ništa ne valja. Bez doma sve je Sodoma. Dakle, to je zakon života srpskog naroda. I tu nema onoga ko to može gaziti, a da ne gazi cijeli srpski narod.